Bueno, pois boas noites e moitas grazas por vir. Eu son Marga, do colectivo Melandrainas de Arteixo, e aínda que se preguntarán, non? Porque falo de entrada cando vimos aquí a escoitar a Xavier Maceiras e a presentación do seu libro, é polo seguinte, e é que nós coñecimos, falo en plural porque a miña compañeira Queta, que é un pouco a que inicialmente atopouse con Xavier, que hoxe non pode estar, pero formamos parte do colectivo Melandrainas, non? Entón, nós damos clases de teatro en Arteixo, e temos grupos de teatro de adultos tamén, e, bueno, temos un cafeteatro tamén, onde, bueno, procuramos que seña tamén así un pequeniño cultural, non? Nos temos agora mismo esta relación con Picadillo a través de Xavier, que cruzábase todos os xoves ca miña compañeira Queta, non? E lle dicía, mira, que un anaquiño así que podamos falar. E un xove sí, outro tamén, e claro, Queta se preguntaba, jolín, xusto agora, non? Que teño que entrar en clase, que el deixaba o seu rapaz. Sí, tal. E claro, de entrada tamén ela un pouco se mosqueaba, porque decía, Queta, a chamaba polo seu nome, e dicía, este de que me coñece, non? Claro, pois tamén relaxouse porque, evidentemente, os papás coñecen o nome dos monitores, verdad? Entón, bueno, por aí tranquilizouse. E tamén porque entrou no Face e empezou a ver que, bueno, é un tipo interesante, con un bagaxe aí digno de coñecer. Co cal, pois nada, un día quedamos e en torno a un café, ali me xuntei tamén con eles dous, e bueno, xa empezou ela a falarnos de determinados proxectos, e claro, a nós que tamén enseguida se nos engancha, non? Xa nos metimos rapidamente en danzas aquí con os amigos Xavier, non? Empezamos con varios proxectos, un deles foi o de Porlier en Pastoriza, que claro, cando coñecimos a Xavier xa nos empezou. Eu me gustaría que comentarvos dos proxectos que eu teño aí en mente, Porlier en Pastoriza, Picadillo, e por el faríamos os dos proxectos así, a par. Pero claro, ambos os dos proxectos teñen a súa envergadura, non? Entón, Xavier, calma, calma que vamos de un en un que penso que vai ser mellor. Total, que efectivamente, así foi como empezamos, que empezamos co proxecto Porlier, que se estrenou en setembro do ano pasado en Pastoriza, e despois, bueno, pois a verdad que foi un proxecto moi interesante e digno de, bueno, agradecimoslle un montón que nos metera nesa danza, e despois, claro, xa rematamos con Porlier e había que formar parte do proxecto Picadillo, e ali nos meteu o bonde Xavier en danza co tema de Picadillo, o cal he de dicir que para min foi toda tamén unha gran sorpresa, posto que, bueno, pois eu coñecía Picadillo dende a súa faceta de a cociña práctica, a parte culinaria de Picadillo, sin embargo, verdad, foi todo un gran descubrir un personaxe como ele. E máis nas mans de Xavier, co seu libro, que agora nos vai a contar de que vai estar. Daí coñecimos a Xavier e quixo que formáramos así un poquinho parte con el desta presentación, e por eso para mí é un honor estar con el, non? E eu vos deixo aí na súa. Ben, moi boa tarde, noites a todos e a todas. Moi bo agradecemento pola vosa presenza aquí neste faro da cultura, neste local da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Como Alexandre Bóveda tamén a que lle dou as grazas por deixarme traer
este home de peso, nunca mellor dito, e por suposto, darle as grazas tamén aquí a Marga por acompañarme na presentación e por abrirme xunto a súa compañera Queta Soto, pois as portas dun mundo desconhecido para min ata hai nada, ata hai uns meses que é o maravilloso mundo teatral, non? Así que, bueno, grazas a ben, mirade, o 30 de setembro do 2018, 30 de setembro do ano pasado, cumpriuse o centenario do falecemento dun persoeiro que foi e que continúa a ser coñecido principalmente pola súa faceta gastronómica. Falamos de Manuel María Puga Varga, o popular picadillo, un home que se describía a sí mesmo como ciudadano pacífico, conservador, viajero de primera en transatlántico, espadachín, juez municipal de Arteixo, adjunto del juzgado de A Coruña, fiscal municipal, concejal, alcalde, vicario, otra vez alcalde, otra vez ciudadano pacífico. Dotado dun inxenio e dunha xovialidade extraordinaria que lle permitía burlarse da súa mesma obesidade, é probable que as xeracións vindeiras non lembren a Picadillo por ser fillo de Luciano Puga, o xurista que defendera a Curros Enrique cando o poeta a Igrexa lle secuestrara o seu libro Aires da miña terra, o seu poemario Aires da miña terra. Se cadra, as xeracións vindeiras tampouco lembren a Picadillo polos 270 kilos de peso que, segundo as fontes da época, pois chegou a pesar nalgún momento da súa vida, non? Tamén é posible que Picadillo non pase aos anais da historia por ser alcalde da Coruña en dúas ocasións, a primeira delas, como di el, accidental e a segunda accidentada, por ser tamén fiscal municipal da mesma cidade, da cidade da Coruña, xuiz no Concello de Arteixo, nin por converterse tras a morte de seu pai Luciano no señor do Pazo de Anzobe, non? Mais, con certeza, o que si perdurará no tempo é o seu importante labor culinario. Unha vida e unha paixón pola gastronomía que, sen dúbida alguna, de nacer Picadillo no século XX, seguro que tería o seu propio programa de televisión, non? Os seus libros de cociña, Vigilia reservada, 36 maneras de guisar el bacalao, que darían paso ás 56 maneras de guisar el bacalao ao pouco tempo, Pote aldeano, El rancho de la ropa, o seu popular La cocina práctica, que se editou unhas 19, 20 veces, bueno, de Deus ainda se sigue editando, non? Bueno, libros agora reeditados pola Academia Galega de Gastronomía, academia que leva uns anos empeñada en recuperar títulos hoxe descatalogados do noso protagonista, pois poden ser consultados en calquera biblioteca, non? Mais, por infortunio, non acontece o mesmo coas súas crónicas xornalísticas. Por iso, con motivo do centenario da morte deste persoeiro tan popular durante os primeiros anos do século XX, pois quixemos render esta merecida homenaxe recuperando boa parte dos relatos que Picadillo escreveu entre os anos 1902 e 1918 nas columnas da revista Coruña Moderna, dos xornais El Noroeste e Lorzán, sobre temas, hoxe, non relacionados coa gastronomía, non? Relatos e crónicas escritos maioritariamente na sección que titulaba Confidencias, de aí o título que presentamos, do libro que presentamos hoxe aquí, Antoloxía das Confidencias de Picadillo. Unhas confidencias
nas que descubriredes a outro picadillo, ao picadillo non gastrónomo, que nos narra coa súa particular retranca e con ese humor tan seu algúns dos seus avatares cotilláns que lle aconteceron tanto na cidade da Coruña como no seu Arteixo, na comarca de Bergantiños e noutros puntos da xeografía galega e do resto do planeta. Unhas coincidencias nas que Picadillo fala das innumerables anécdotas sobre os seus 270 kilos de peso, da súa veciñanza de Armentón, parroquia na que, por certo, tiña un feixe de afillados e de afilladas. En 1882, con 8 anos de idade, era un señor que xa tiña 75 kilos de peso. Todo o mundo dicía de min que era un neno moi fermoso, mérito que sen dúbida lle debo a miña nodriza, que doume de mamar compridamente ata que cumplín os 4 anos. Agora que aínda conservo, é a encargada de embutirme toda sorte de alimentos para que non desmereza nada a miña habitual esplendidez. Neses primeiros anos da miña robusta infancia tiven a monomanía de apadriñar a todo o mundo aquí na aldea e nunca perdín ocasión de exercer tal oficio. Aquí, na parroquia de Armentón, que eu lembre, apadriñei a lo menos a media xeración contemporánea e outra media non é afillada miña por cometer a tontería de nacer entre novembro e marzo. Sabendo perfectamente que non estaba, porque pasaba os invernos na Coruña coa familia. Que a xente tremenda. Ainda así, podo dicir que hoxe en día teño unha boa morea de afillados e afilladas. Pois dixa o señorito, dixa o porque é verdade. Entre elas, algunha que outra rapaza de 19 abriles que se ruborizan e baixan a mirada cando se tropezan comigo na rúa e vense na obriga de dicirme con aire doce e sinxelo: boas tardes, señor padriño. Estanche boas, neniña? Ben boas. Ben, moitas grazas ao señor Picadillo, moitas grazas á señora Marica pola súa intervención. Pido para eles un aplauso, por favor. Seguimos debullando polo miúdo o libro que presentamos hoxe aquí, esta antoloxía das confidencias de Picadillo, un traballo no que despois de moitas horas de merodeia nas que revisamos día por día, mes por mes, ano por ano, cada páxina do xornal El Noroeste e posteriormente as páxinas do Orzán, que foi onde escribiu ata o último dos seus días, ata a súa morte acaecida o 30 de setembro de 1918, pois recuperamos 158 confidencias nas que o autor narra, insisto, con un xeito ameno e moi divertido os seus avatares no mundo da música, os seus avatares no mundo do teatro, da moda, da pesca, dos transportes da época, de viaxes como a realizada a finais de 1909 a Hamburgo para levar a cabo un réximen de adelgazamento, da súa vida familiar tanto na Coruña como en Arteixo, dos seus caseiros e caseiras, dos seus animais domésticos, animais como o seu loro Rodríguez, sobre o que nos conta o seguinte no artigo titulado Miloro, Confesiones íntimas, artigo que publicou o 21 de setembro de 1904 e que inicia falando os primeiros parágrafos da emigración e a continuación contanos o seguinte: entre los que se fueron merece especial mención una muchachilla morena de ojos muy grandes y cara muy simpática a quien tuve la ocurrencia de hacer bautizar con el nombre de Peregrina. María Manuela Peregrina, que así se llama según todas las de la ley, se marchó a Montevideo hace unos 4 años y a los pocos meses de estar allá recibieron sus padres una carta en la que se les anunciaba que en breve sería remitido un regalo para el señor padrino. Me olió al oro, pero guardé el secreto. No se engañaron, no,
mis presentimientos. A las 12 de una noche de esas crueles del mes de diciembre, en que el agua se hace sentir pegando contra los cristales, fuertes aldabonazos en la puerta de la casa anunciaban que alguien quería entrar a toda prisa. Desperté sobresaltado, hice abrir, y un criado volvió a los pocos momentos anunciándome que un americano deseaba verme con urgencia, pues traía un encargo de cuidado que me entregara. No llegó mi fuerza de voluntad hasta el extremo de abandonar el lecho, pero tuve la resignación necesaria para dar orden de que pasase a mi habitación el emisario. A los 16 días de esta escena, el oro fallecía por defecto de aclimatación, sin haber roto el solemne mutismo en que tuvo a bien permanecer desde que entró en mi domicilio. La familia de Pellegrina comunicóle la triste nueva, y al año siguiente, en el mismo día y a la misma hora, otro americano me trajo la segunda edición del Animalito. El destino se había empeñado en que yo tuviese un loro. ¿Y qué va uno a hacer? Ah, carallo! Pero este é outra cousa. Este fala, e chilla, e dá mordiscos... Como te va, Ramón? Rodríguez, vou te chamar Rodríguez. Como te va? Vaime ben, vaime ben. A você que tes ben merecida a liberdade da que gozas, Rodríguez. Corre, chancho. Corre. Señorito, está na porta Carmela de Ramallar e Adelinda Sobrilla de Fallas de Frión. Que queren falar con vostede? Que lles dixo? ¡Burro! Borra ti, borra ti! ¡Burro! Perdón, señorito. É que este becho me pon mala. E a que se debe a visita? Señor amo, viñamos dicirlle que non lle podemos pagar os 2 ferrados de trigo que lle debemos, señor. A colleita non se prevé moi boa. Xa o dio o refrán. Cando non chove fero, nin bo prado, nin bo palleiro. Non vos preocupedes, muller. Xa pagaredes cando poidades. Deus lle lo paje, señor amo. Deus lle lo paje. Moitas gracias, don Manuel. Pero non marchedes de Baleiro. Levade con vos estas suscripcións ao xornal en Noroeste. Mañá na romería, repartidias entre os parroquianos e non vos esquezades de Manuel Oureiro, Bernabé Gómez, Xan da Chuca e Mingos da Veleira. Xa anda de señorito. Manuel Oureiro. Manuel e 14 máis que xa me confirmaron que estaban moi interesados. Pero se non sabe Perdoe, señorito. Como vostede mande, señorito. Ide con Deus. Como vostede mande, señorito. Que teña bo día, señorito. Ben, moitas grazas de novo ao señor Picadillo, grazas señora Marica, grazas a Adelina, grazas Carmela e grazas, por suposto, ao Rodríguez. Ben, chegados a este punto, gustaríame facer referencia a don Prefecto Feijóo, farmacéutico pontevedrés, gran impulsor da revalorización da cultura tradicional galega, que tiña na súa botica un loro de carácter alborotador e descarado, de aí que don Prefecto bautizase ao animal co nome de Rabachol, identificando así co anarquista revolucionario francés François Rabachol, detido a finais de marzo de 1892 e executado na guillotina o 11 de xullo do mesmo ano. A vida do simpático animal, que ao parecer tiña unha enorme capacidade de inteligencia que lle permitía manter pequenas conversas nas que deixaba de manifesto unha grande desenvoltura para o sarcasmo, estaría marcada por un bon número de anécdotas moi simpáticas, xa que era quen de identificar algunhas situacións para aplicar as súas frases que case sempre dicía en galego e que pronto se farían populares ao ser utilizadas na linguaxe cotidiá da veciñanza pontevedresa. Perfecto
Feijóo faría todo o posible por corrixir o mal comportamento verbal do seu loro, e por iso a frase ameazante "se collo a vara" soaba cada 2 por 3 na súa botica. Mais o loro faría propia a devandita frase para dirixirse aos que se metían con el. Tamén, cando algún paisano se achegaba e facía que lle daba un caramelo, Ravachol dicíalle: Vaite de aí, Lambo, vaite de aí, Lambo. Se non había ninguén atendendo a botica, entraba algún cliente, berraba: Don Perfecto, parroquia, xente na tenda. Se o cliente tiña mal aspecto, gritaba: Aquí non se fía, aquí non se fía. E se o que entraba na farmacia era un crego, pois entón imitaba un corvo. Outra mostra máis da súa sorprendente capacidade é que en ocasións gritaba a Feijóo: Don Perfecto, a despachar. E cando se acercaba ao farmacéutico dicía: Engañeiche, engañeiche. Ravachol falecería no ano 1913 e, hasta a súa morte, a súa lembranza persistiría no tempo, xa que moitos anos máis tarde, xa co fin do franquismo e coa recuperación das tradicións máis laicas e festivas, renacería con gran forza o mito do loro anticlerical, procaz, republicano, sendo aí no entroido de 1985 cando se empezaría a celebrar en Pontevedra o popular enterro de Ravachol. O éxito desa primeira recreación sería de tal dimensión que en poucos anos o enterro do famoso paxaro exótico convertiríase nun dos actos máis populares dos entroidos que se celebran en Europa. A que ven todo isto? Pois mirade, ben polo paralelismo que gardan en Pontevedra e a nosa bisbarra con Ravachol e Rodríguez, o loro de Picadillo, loro que morrería en 1906 e ata incluso un xornal coruñés pois adicaríalle unha nota necrolóxica de media páxina cando as páxinas eran esas páxinas enormes, non? Se en Pontevedra, se na cidade do Lérez levan dende o ano 1985 celebrando polo entroido o enterro do seu popular loro Ravachol, por que non empezar a facer o mesmo aquí co noso Rodríguez? A idea, non miro para ninguén, pois aí queda. Ben, despois deste speech que vos acabo de largar sobre a fauna exótica, deixamos o mundo animal, deixamos Pontevedra, retomamos a nosa bisbarra, unha bisbarra sobre a que xa deixamos varias pinceladas do que podedes atopar no libro que presentamos hoxe aquí. Mais quedan dúcias de anécdotas por contar. Falamos xa da gordura do seu protagonista, da gordura de Picadillo, falamos dos seus afillados e afilladas, da súa veciñanza de Armentón, falamos do seu loro Rodríguez, mas como digo, bueno, pois ainda quedan un montón de anécdotas por contar, anécdotas que agardan por vos nesta antoloxía das confidencias de Picadillo, anécdotas como as que protagoniza Chuco Donide, que era o seu xaste de Larín, e a quen Picadillo pois lle dedica un capítulo, e é un capítulo que vos vou ler a continuación. E di así: confidencias, cose, limpia y da esplendor. Ya es necesario que yo emplume la pluma
y os diga algo, toda vez que los crímenes y los juicios por jurado se van quedando atrás y dejan en nuestras columnas hueco suficiente para que emboronemos unas cuartillas con disquisiciones, más o menos amenas, pero disquisiciones al fin. El calor empieza a dejarse sentir, y con el calor la necesidad de ir tomando el tole hacia sitios donde no lo haga, porque la verdad es que tener calor sin necesidad de tenerlo, si no es una tontería, es algo que se le parece extraordinariamente. El campo, pues, se impone. La dulce idea de un frondoso parque de castaños cuyas hojas, desafiando a los iracundos rayos de cebo, los contiene envolviendo a uno en deliciosa capa de frescura, es sugestionadora e induce a gritar: abajo el cuello, abajo los trajes del paño, abajo las corbatas, viva el percal blanco, viva la libertad del abdomen, viva yo. Y yo, ansioso de vivir y de tener mucho aire fresco y mucha luz, me veo ya dentro de mi ropilla blanca, convertido en una especie de Don Lope grande, de un color diametralmente opuesto y con el pelo cortado con la máquina del cero, para que la falta de las guedellas haga resaltar más todavía esta oposición. Y ya que os he dicho que me he visto de blanco, quiero hablaros algo de mis guayaberas y de mis pantalones y explicaros cómo se confeccionan en mis dominios estas prendas tan queridas y tan deseadas algunas veces. El señor Francisco Duanide es mi sastre allende Pastoriza. Este señor Francisco tiene un hermano, y el hermano y él son propietarios de una máquina de coser, de esas de silencio, a pesar de lo cual el aparato tiene la dulce propiedad de despertarme a las 5 de la mañana y en sus primeras rotaciones, cuando no lo ha hecho antes el tonante bostezar de Manuel Loureiro, un ser que lanza sus primeros rugidos frente a mi ventana al mismo tiempo que el sol lanza sus primeros rayos sobre la capa terrestre. Las gentes del país, para encomiar la fortaleza de pulmón de este mi dulce colono y vecino, dicen que tiene un berrar que se oye en 5 parroquias. El clamoroso artefacto, hábilmente manejado por el señor Francisco y por su colateral de primer grado, tiene en mi casa la única y exclusiva misión de consagrarse a la confección de mis ropas blancas de llevar por fuera. Pero de vez en cuando también se ocupa en voltear alguna prenda que, habiendo perdido el pelo a trueque de adquirir manchas y agujeros, resulta imposible para exponer a la confección pública por la primitiva cara de su confección, vulgo derecho. En esto, el señor Francisco es una especialidad, pues aparte de la misión que en tan importante caso le está encomendada, como sastre, cumple a las 1000 maravillas con la que tiene la vecina sobre las prendas de vestir. Me explicaré. Cuando la necesidad obliga a que una americana, por ejemplo, tenga que ser sometida a una de estas tan frecuentes y torcidas evoluciones, me dirijo con ella al artista y después de los saludos de ordenanza, abro la prenda y le digo: aquí está esto, hay que darle la vuelta. Bien está, sí señor, me contesta mirándome de un modo del cual parece desprenderse que ha abarcado perfectamente todo el plan de reformas. Pero mira, aquí está rota. Eso cósese. Y aquí tiene un 7, zórcese. Y aquí tiene 2 quemaduras, zórcese tamén. Bueno, el hogar lo coseremos a punto de joante. Está bien, lo peor van a ser las manchas. Esta de grasa no sé si la quitarás. Sí, señor. En este sí, señor, hay una sonrisa reveladora de que el hombre es poseedor de un secreto para limpiar toda clase de prendas. Yo prosigo con cierta curiosidad. Esta otra es de aceite y estas 2 de pintura verde. Esta no sé de qué es, debí sentarme sobre algo raro. Ya han de salir todas, ya verá. Y continúa la misma sonrisa. Mi curiosidad va en aumento, y no cabiendo ya en los límites del misterio, le pregunto franca y desabrochadamente: pero, hombre, ¿cómo haces para quitar las manchas? Pois mamándoas, señores, mamándoas. Y, efectivamente, un día presencié el trabajo de aquellos héroes. Habían descosido la chaqueta y raspado con una navaja el polvo de las costuras.
y con la ansiedad de un chico que coge la teta a las 6 de la mañana después de una noche de abstinencia, chupaban desesperadamente el paño. Créanlo ustedes, o no lo crean, desde aquel punto y ahora quedó la tela tan limpia como al salir de la fábrica. Y, en resumen, para que os podáis explicar el por qué me voy al campo, os diré que entre el señor Francisco, su hermano y la máquina silenciosa hacen en un día la siguiente labor. Me vuelven y me chupan una chaqueta negra. Construyen de nueva planta 3 guayaberas y 2 pantalones de tela blanca. Me despiertan a las 5 en punto. Y por tan variadas y divertidas faenas perciben el plato para 2 y 5 reales para los 3. Digamos con el poeta, qué descansada vida. Ben, tamén me gustaría facer fincapé noutro dos seus veciños, Manuel Oureiro, un home ao que Picadillo falle innumerables referencias nos seus artigos da sección Confidencias e tamén no seu libro autobiográfico, que é este libro que teño aquí e que me regalou a súa neta Chao Fernández Gago Puga, un libro no que, como digo, pues aparece este home, este Manuel Oureiro, e do que Picadillo pois contanos o seguinte. Loureiro. Y aquí mi pluma se para y ante la figura del nuevo personaje mi cabeza se descubre y mi rodilla se dobla. Manuel de Loureiro es la encarnación de la cachaza. Y no creáis que se trata de un caso de cachaza vulgar. Es esa cachaza filosófica que surge después de una serie de concentrados estudios y de haber adquirido el convencimiento íntimo de que en la vida el preocuparse por algo, sea este algo de la índole que sea, es la más grande, la más terminante y la más absoluta de las tonterías. ¡Qué bárbaro! ¡Qué criminal! Son che boas as bombas deste ano, Manuel? Son, a bofé, das que estompan no peito. De 4 pistóns a 30 pesetas a dúcia. Xa. E logo, ti non vas a forear? Xa fun da bondo de rapaz. Pero os da tua casa van todos. Alá marcharon, os rapaces por un lado e a pequena máis consuelo polo outro. Só quedamos eu e o meu compadre Casaldego, que é o máis pequeno, que se manteñen de diolopaje. E a verdade, entre que están deitados berrando unha sola e facendo que dormen máis das outras, poucas ganas lle temos de abanear os cadrís. E vostede, tampouco foi para cola? Tampouco, vou vello tamén. Pois, véñase para casa logo, que estaremos meu compadre Casaldegas máis eu hasta as altas horas da madrugada xorando na brisca, esperando que veña a miña prole. E se quere, daremos boa conta dun pernil que teño asando de tan tonte no forno do pan. E regalémolo con un boviño que teño ao fresco no río. Pois aceito moi gustoso a tua humilde invitación, Manuel. Non sen antes ir cambiar a miña vestimenta festeira por outra máis axeitada para esta que se presenta emocionante noite. Voltarei de contado. Está ben, señorito. Agardaremos por vostede. Ben, moitas grazas de novo, señor Picadillo, moitas grazas, señor Loureiro. É obvio que hoxe non solamente presentamos este libro, esta antoloxía das confidencias de Picadillo, senón que, como estades comprobando, pois tamén estamos anticipando parte
da obra teatral Rodríguez, O Loro de Picadillo, unha obra da que nos vai a falar a continuación a súa directora artística, Marga Fernández. Bueno, pois, a verdade é que, ainda que eu son a directora artística, sí que é certo que parte da responsabilidade de Xavier, porque este era un dos seus proxectos de darlle vida a un dos relatos de Picadillo, non? Entón, cando nos plantexou, pois, un pouco o seu borrador de as crónicas de Picadillo, que para nós foi, bueno, pues, un descubrimento grande, pois collimos, bueno, pues, de referencia ao tema de justamente a crónica de Rodríguez, non? E claro, a eso había que darlle forma teatral, non? E aí a miña compañeira que se dá a pluma, puxese un poquinho máis a obra, conjuntamente con Xavier e corrixindo cousas, e bueno, pues en este momento estamos a argallar e a darlle forma a ese relato en no que non solamente falase tamén de Picadillo, sino tamén se fai visible aos diferentes parroquianos que tiñan moita relación co Picadillo ali na parroquia de Armentón, non? Entón, bueno, a verdad que a obra transcurre en clave de humor, unha porque o propio Picadillo, os seus relatos, a verdad que son dignos, porque o podedes comprobar na antoloxía das Confidencias de Picadillo, que de verdad que é un placer lerlo, non? Porque disfrutas do seu xeito de como narra e nesa clave de humor que a verdad que fai xeche moi agradable. Entón, bueno, pues a obra está nesa clave bueno, relata un poquinho pois todas esas vivencias de Picadillo co seu loro, a entrega do loro e o final do loro, que non se pode contar, lóxicamente, verdad? Porque senón estragaríamos aí a maxia, non, da obra. Entón, bueno, pois nada, nós dende o colectivo Melandrainas un poquinho, pois hai un grupo de adultos que aquí hai unha pequena representación, faltan outros tantos actores, bueno, pois vamos a intentar, dende a nosa máis humilde parte dramática, darlle vida a este persoeiro que tivemos a sorte de coñecer un poquinho aquí nas más de Xavier. Pouco máis vos teño que contar, só que, bueno, pois anunciarémolo, estrenarémolo seguramente que a primeira vez en Armentón, e, bueno, nada, despois a partir de aí, un mundo inteiro para poder visitar. Estades invitados, por suposto, cando eso vexa a luz, que cara maio. Bueno, ademais nun lugar que vai ser un luxo, no Pazo Lanzón, que é onde está enterrado Picadillo e, bueno, a súa familia. E entón, bueno, pois ali ao seu carón, ali nos estará escoitando Picadillo. Esperemos que fagámoslo medianamente dignos, máis que se nos levante. Bueno, pois sí, pero que estades todos invitados, lógicamente, a que podáis disfrutarlo de Ben, pois, moitas grazas, Marga, por facernos ese pequeno adianto. Van a ser as 9, imos a rematar xa, pero eu antes de rematar, como vos dixen antes, este é un libro no que hai moito humor, moita retranca, son 158 artigos, como vos dixen antes, que Picadillo pois escribiu entre os anos 1902 e 1918. Bueno, en realidade, ele xa escribira antes de 1902, porque o Xornal Noroeste fundouse en decembro do 1899, o que pasa que, por desgraza, non quedan exemplares dende 1899 ata 1902. Entón, eses
bueno, seguramente que tamén escribiría, pero non se poden recuperar, non? Bueno, entón, o que vos dicía, neses 158 artigos, pois hai moito humor, moita retanca, mas tamén hai algún momento de nostalgia no que, bueno, que se pon serio. El deses 158 artigos asina 156 como Picadillo e 2 como Manuel María Puga Paga. Bueno, pois un deles unha homenaxe que lle fai a Curros Enríquez cando o cadáver de Curros ven de Cuba e entón, bueno, pois el recorda a relación familiar e é un deses artigos no que non hai humor, pero é dos artigos que máis me gustan. E é o artigo que vos vou ler a continuación e é o que vamos a rematar xa a presentación. E di así: un recuerdo de cariño, la vuelta del águila. Hoy fondeará en la bahía el Alfonso XIII, que trae a su bordo el cadáver de Curros Enríquez, el hombre que en días de persecución halló calor y afecto en casa de los míos, y cuya memoria está asociada a mis más dulces recuerdos de niño. A medida que se aproxima el momento de la llegada, es más intenso en mí el sentimiento y más viva la convicción de que la pérdida es real e irremediable. Esa convicción que nunca queremos tener cuando las desgracias acontecen lejos. Y ya rendido a la evidencia, una serie de recuerdos del pasado acude a mi mente. Me veo chico, pequeñito, ante un hombre de largas y negras barbas que me acaricia y juega conmigo y me habla en gallego y no se cansa de mis impertinencias, y a quien le parecen gracias mis ademanes, mis movimientos y mis tonterías de niño mimado. Aquel señor es Curros, de quien se habla en mi casa como uno de nosotros. Me entero de que por su causa fue mi padre 2 veces a la audiencia, y de que a la vuelta hay muchos amigos en su despacho, y que aquel señor está allí también. Yo miro a hurtadillas por entre los cortinones del salón en donde están reunidos. Él me ve, se sonríe para mí, se acerca poco a poco a donde estoy, me da con disimulo un par de tirones al amplio mandilón, y acaba por escaparse a jugar conmigo, dejando a todos aquellos fulanos que hablan y gritan y leen unos versos muy bonitos que dicen de vez en cuando: que o demo me leve. Mariquiñas, como él decía, que es muy pequeñita, viene a interrumpirnos, dándole un puntapié al tronco que baila o quitando de su cuarga el caballo de cartón. Yo me indigno, pero él, que tiene más paciencia que yo, me convence de que debemos jugar todos juntos y acabamos por conceder beligerancia a la nena. Aquel señor se va después de A Coruña, pero vuelve de vez en cuando, nos trae golosinas y juguetes. Cuando la ausencia se hace demasiado larga, nos extraña, pero al fin él vuelve, y así van pasando los meses y los años. Ya yo empiezo a ser un rapaz, ya no me trae juguetes, pero cuando me ve, me da palmaditas en el hombro y finge retorcerme una sombra de gozo que se inicia debajo de mi nariz. Se ríe de mí y me insulta acariciándome aún, pero siguen pasando los años. Yo soy estudiante de Derecho. Un telegrama de mi padre me anuncia en Santiago que en un plazo muy breve embarcaremos para Habana. Salgo para Coruña. Entro, al llegar, en el despacho de mi padre y allí está Curros. Vengo a despediros, me dice, y llamándome a un rinconcito me lee su composición a Mariquiñas. E agora boa, pombiña, e que te guíe Nosa Señora. Me abraza llorando y me dice: adiós, tal vez no te vuelva a ver más. Muchos años después vino Curros a España. Entonces era él quien volvía de Cuba. Ya tenía yo 4 hijos. Fue a mi casa. Allí jugó con los chicos y cuando los acariciaba sentía yo en el alma la misma impresión que cuando años atrás jugaba conmigo y trataba de convencerme de que Mariquiñas tenía derecho a dar patadas al tronco y a quitar de su cuadra el caballo de cartón.
ahora vuelve muerto un Alfonso XIII, en el mismo vapor que llevó a Cuba a Mariquiñas, la de la despedida inmortal para los gallegos, y siento ante su cadáver una impresión de amargura y de vacío, porque con Curros se fue el último de los que me habían acariciado de niño, y un gran dolor por no ser poeta, poeta de veras, y poder devolverle el dulce agasajo que hizo a los míos, cantando en su gallego grandioso y sonoro, en el que él cantó la marcha de la paloma, la vuelta dolorosa de la gran águila muerta. Ben, la verdad que é un artigo emotivo e con esta homenaxe que Picadillo que fai a José Enríquez, pues rematamos xa esta presentación da antoloxía das confidencias de Picadillo. Darvos as grazas a todos e a todas, darle grazas a Alexandre Bóveda e, por suposto, un meu agradecemento a Nacho Varela, a Antía del Río, Ana Castiñeira, Azucena Souto, María García e Isabel Gómez, que, como dixamos antes, forman parte do elenco da obra Rodríguez, o Loro de Picadillo, para que les pido un forte aplauso por aquí.